Pao plafon u osnovnoj školi u jednom selu kod Rače. Ta osnovna škola je rekonstruisana pre nekih 4 meseca. Naravno, zna se da je lokalni SNS-ovac, vlasnik neke tamo građevinske firme, bio izvođač radova i da je to bilo ugrađivanja na sve strane. Sam Gospod Bog je sačuvao tu decu, jer je taj plafon pao tokom prolećnog raspusta. I ta plafonska konstrukcija od 900 kila nikog nije ubila. A podsjetit ću da je u sveže renoviranoj gimnaziji u Leskovcu također pao plafon, pukom srećom u trenutku kada je ta učionica bila prazna. Podsjetit ću i na osnovnu školu u Pećincima, gde je pre par meseci pao malter. Ne zna se, sa plafona, sa zida, sa čega, u svakom slučaju 2 učenice su povređene. Podsjetit ću i na to da je sveže rekonstruisana sala za fizičku u osnovnoj školi u Bujanovcu proglašena nebezbednom i opasnom po život. Podsjetit ću i na to da je plafon pao i u novo sagrađenom kliničkom centru i u jednoj policijskoj stanici u Loznici, također nedavno rekonstruisanoj. Podsjetit ću i na to da je u Novom Sadu napravljen podzemni parking i da je zbog toga toranj katedrale u Novom Sadu nakrivljen i pitanje je trenutka kada će da padne. A o Novosadskoj promenadi i o železničkoj stanici Prokop u Beogradu da ni ne govorim. Bukvalno u Srbiji ne postoji grad, naselje, mesto, varoš, selo, zaselak u kome ova mafija nije nešto rekonstruisala, renovirala, zidala, krala, ugrađivala se i ne daj Bože da zvekne neki omanji zemljotres. I evo, pade mi upravo sad nešto na pamet tim povodom. Kad ova mafija jedanput padne, da ne kažem izađe pred tužioca i pred sud, mi ćemo morati da izgradimo ko zna koliko zatvora, da ih sve pozatvaramo. I plus ćemo morati da popravimo i ponovo rekonstruišemo i renoviramo sve te objekte i zgrade koje je ova mafija rekonstruisala, renovirala i izgradila, da se ne bi srušili u budućnosti. A to je ogroman gubitak i para i vremena. I upravo mi pade na pamet kako bismo to mogli da rešimo bez mnogo gubitaka i bez mnogo ulaganja. Lepo svu tu mafiju građevinsku pozatvaramo u te objekte koji su oni renovirali, rekonstruisali i izgradili. Da te njihove rekonstruisane, renovirane i izgrađene zgrade funkcionišu kao zatvori za njih i na taj način ne moramo da gradimo nove zatvore i ulažemo pare u to. A da kuće, vile i čardaci tih mafijaša budu adaptirani i pretvoreni u škole, ambulante, policijske stanice, zgrade pošte, domove kulture, odnosno šta je već potrebno u tom gradu, selu, varoši itd. I na taj način ćemo uštediti ogromne pare, a i pravda će biti zadovoljena. Šta kažete?